Papano. Hey, I was here any day because I was so far Japan, aka and Curtin can call aka Fufu Ken. Obaso no I don't know what say video no ed amaya sai pepe. Mama rain fi service and the stars and support to movement no. I yeah about Tracy and say, hey Tracy. Na say mo pe macho man for kwatiedi. Hey Tracy Boakye. Hey Ghana for penny for papa for be pa they say dem to much that pa say Tracy in fa abranti e me cover papa no yes sir. Obaso share video no. Ye do no kro nyina ebre mo. Anyopan TV ni make TV na benya. Shegelege agrona ede. Hey! Me say no more can nyina no. Ah? Na say o se mbeka chem say Papano ebe sheda aka say oh media David say no mesre wa me mpese mayi manim so ho enti yempe obi a ye betimi amanipa no wayi nanim na nipa na akọ na ese nipa na akọ giginam enti na ese me de me ntia kire boko because ye hunu tamu a ye da sole ya ye nua ba Tracy de abeto ho ah bema we ne se mba be wale no ah sa nese papa na de wo ho nti papa no woni ana Tracy Boakye na brante we de se Germany ana otie ah bra Frank we Germany ana otie o enti mo se da na mo yi na be gina ho because o fan boy na wo de na baba be gina ho na sa cover papa nanim na sa papa de she back door because woni abeku Santana interview kura nche o so stay na no ogusu date sugar daddy still now go shoot dating panyimfo because what Tracy Boakye there what say won pay young guys mo say video ni enko what say won pay young guys o panyimfo because panyimfo na tua so what you say na you see that's all ya what the Frank abeto say e dey me na me be wale no na Frank so ko post na den hey me catch them e na da ho no say ne wa de say ne wa de say ne wa de say ne wa ajopa na trase say video ni enko ko Tracy Boakye na say no kwese Tracy sa brante we na be fa no pa na tena dia Tracy ni e ubesu because we dia ka say ka ko for papa yin bi krampo na e ka young girls no say na kokọ na nche sa o but ko for say young guy we and o mayi na si wo say o meda ho dia ah we say fine boy ah bra Frank dey o fine boy ah all the way we say matworo awurade Yesu Tracy we onye tuka pad nam Accra ha Islego medonya me the way obedi ma no ho no Tracy because abrantes so wonim say what tell your man for kunu ho a nti je say bia busua say no kro pass Frank aja tum so be wale Tracy dia ene je say nyina ekonkoto dia nim je say nyina ekonkoto dia nim na ko pa Frank acho say bra ya srewo man to Tracy akumo because the way Tracy to tell a man for kunu ho no me catch them say this time around there say Tracy Boakye eyi na nim say brante we dia because me dem nim say Frank dia ne dia bia na ye yibi keke but papa na ngasa dia wo ho papa na watete iska because Frank fan boy for dia won pa dwuma Tracy Boakye anya say wedding ni we say na wedding we dia one of anwoka efia Schwarzenegger line ni bia Schwarzenegger line ni bia say do ko bo bosia e de ko wale abro kwa no awo san ko fa sugar de no Tracy Boakye say wonim na o mistake e de Ghana for adwunu be di agro the way be sia atwetwe nan no say wonim na mistake video no me say wonim na mistake na de Ghana for adwunu e be di agro say de Frank ba be gina ho say Frank na ba wale wo na wo wi a wasako de ho na papa no wasako de ho ama papa no akoyo na de papa no be peska ah na say papa no say wonyina wo de Frank be cover so what the Frank and never cover so say ono ne bema baba wale no mebo wa wo say wonu mu sam na ne ye yi pie no because what dey wo say won pay young guy ka ye your young guys one day wa puye won pay young guy bia Tracy Boakye nie e panyifo nie Tracy Boakye nie Mahama nie Tracy Boakye nie papa nie sa wo pepe wo no so mpa akra na ke simu sen ka wo nya fresh boy we na ka wo ni sie
say na kwese say Frank e na na date so long wa ka adne si ayedai because Frank onye be mafo na adne sie Frank nye be mafo e na odne sie the Tracy say that you know na be ya adwumaden afei na papa fo no be yo na na Frank because Frank no off on triska fa yo fan boy obe discaribi all Ghana for pani for musuban abofra bia obesi so a obefa na sugar de no or no young boy a wo se wa odi no abofra bia obesi so a okofo sugar de bia na no young boy ntebeta ba say papa na ngasa krampo nim say e bia na Frank we hwe na dada what I say because say wo ye papa na say wo to awale ho na say okofa young girl no to control no baba da wi papa no sex is e die say na do no e die say god the way Tracy gina hoyi papa no to wi no e ma na mfiri ni wampam da ohia macho man ya na say macho man for say omukoti susu so macho man for no no kure yes ala mukoti susu a macho man for no ntia mu susu macho ko be ma de o macho sa na akoti nyina ayira o macho too much a okoti nyina be yira entire say manfo omukoti susu ente say omojeja macho na say omatwe ayetra omafu nyina ado ase ekohwe no ompe kotikase ye ti ompe kotikase de a ene yesa ya brown Frank otono bu kakra o gem no ho ko yese macho man for omukoti susu nti brown Frank so okoti susu de a ene ye gisa gem no to bu kakra because fan boy de wo ye fan boy no kre de e ba kope but ye do akoba so keke Tracy Boakye atnase ene papano saa enti Tracy uba Germany nyina be di kote e uba Germany ha no na obi a wo se wo hia be ma na ofa no abediu na okọ be ma ntimi me kan kire se ne girlfriend eno na den wa na kan yo abuso mo share video ne ko Tracy Boakye ngasa ne kan ye ono na numa sem ntimi dia me se Tracy Boakye o ma se da propaganda na mo ye o mo de Frank aba se na be cover ni keke sa ase ye yi movie what you say ntine ye se na fa be ma na also industry ni no fine boy emra no for ye se na fa me cover animu se na be ya o se me babekan the first time say o me young guy abegina wo papa no de wa relax wo akire mbe ka trem so mu de be mu de sivu Ghana fo ba se Tracy say no kura pa se Frank na wo ne betena da Tracy enya young girls na emumra o young girls no munwane the way akwa we be di man all the way o movie no be ma but we also the o movie a we hu an akwaje ne bra yere we hu an akwaje na dan fo yere we hu an akwaje nsi akire movie mu nyina nsi akire hene movie mu nsi akire hene ene Frank to Tracy say Frank suba no the one movie industry no pa dia ene wo de buy in real life for dia Tracy mdonyame de odi ya amanfo krum no mdonyame the way I guess so de be ye no de odi ya amanfo krum the way amanfo so de be ye no nti me de be meka na kwade akire mo ti Frank de afena man be dini pa na Frank so Tracy na be no ko we fan boy for one page juma o mon page juma we on ko ya juma so on ko tra gym wona angasa kwa no e ma obesa nyenyomo o gym wona Tracy mdonyame tam na on mess bear krampo eko papa no ho no sa tam krampo no na so control papa no e phone eni afi na be yiro won pa control Frank phone me dunyame because gym won ko sha gym ho a gym won ngasa na man be sa twema no on so ba twema ma ni bi what as a Frank so e guy won mu guy wa brantenim nto ko sha gym ho na ho na ngasa na man no ma me so mu me mpiapia oto na me nye ose e ho na bo Tracy Boakye says kana wo je wo papa fo no nyina no wo de nyina ba be Frank skana wo je no papa fo no nyina wo de nyina be Frank na Frank asan da di ma no me kana kura kire wo Frank asan edi be di young girls no because we young guy o ono mo jamu na jina no mu na esa moto no munya young guys amope enso be tena bonten be toto papa so sa wo de won pe young guy wo de won pe ayi chese den ose na bia ka kire mo o ka se wo na se wo ka no se da chi bia se mte dokoto kodo na ejam ho obi ade o me me de pa se Tracy Boakye wo ba be wale so ati ase me de se Tracy ba be wale
but the way Tracy Boakye man for be kuma man for be yire mo susu no ya ex president Mahama ene was celebrating 30 years nyame nhira ona na yira wale so but Mama Lodina the way Mama Lodina esu e wo dem no because of Tracy Boakye the way Mama Lodina esu wo dem because of Tracy ene miss bear mo ene de ukofa young guy abe cover ni keke e never be gina just pillar it is the Frankie just a pillar it is Tracy Frankie what Germany ya o what Germany ya na esi an Germany na Frankie tie no o betena Ghana anase o ba betena ha ana question bi Tracy oba nhira ne papa ne Frank ana nhira ne papa ne Frank nti tambe na start say on Frank mu date ni nyina fasa date ne bra ye twen tambe na ne Frank mo start say mu date because oba pia no obenya fanboy say ya on sam pa dwuma o de ne besi because o de what the discount panyufo no ho a Ghana panyufo no say ya so mo ho suban Ghana panyufo mo ho suban Mosolia ena wonye ska obehwa wo yele ene wo ma no wotiti ska de ma young girl wonye ska na wo de behwa wo yele ne wo ma no wo de titi ska no de ma young girl also young girl no oduru ba bi wo hunu se wo ya akokora wu won pe obiem also na Tracy Boakye ma papa fo no nyina no sabi o madwe wo fom nti Frank won ne gira wo se kwa still na na so wo se nipa na odine gira kekekwa nipa no so won ne ye de owe no nti wonye ska na papa na wote wo wo be show yele no ma no abusua no wo da wo tete scam side chick now yele to them na wo su share video na yankwa abusua Sunday Stars for support movement no maka jom sa jom pa yetsa se da no matena ase de se menu aba no wale but no ebu ho a ese make it clear no obi aso te ne ho ase so ati ase Tracy Boakye obi any problem obi an Tracy Boakye ni problem no kra ne yeka nti wo ba na se wo na se no adwene mfa be ma wo ba no afiri akọ memfrɛ simple as ABC ai kona koko bie channel ni bina no obusuafo nkwa mo hye de na mo hwe kwaseafo wana no obi problem me Tracy Boakye ya de na ya meka o ya de na se nya meka ono angasa no wonim se ni be ma me mentan no but Tracy Frank de gas ni nyina mo nyere mo gas no mo se sha puskeleke mo sha puskeleke fa nko buko Frank so de hu mara no tafetafra no peja na bati no ye say no kuta hanke ya no ye say ya o say ra Frank Pepper na ni mo say ya not Africa no koba no ese na se matcho na bem na obo se Frank a shot ade chechirebo na bu no ha no nko aheda eda pie ona antene na ntiri nka fom na wo ba obo se no wo de ni to show ba se ya se ai ge we de no to be ye de ge we wo be ye de pa bi so be Tracy intro Tracy me kana me use na say yo kana say engine break it down nti no fitani na kwakwa ye baako no agi Tracy ska wom wo be Tracy ska Tracy ska na Frank baba bedie we on pa adwuma onya adwuma because who no say Tracy bu papa fo na fa so to so the farm boy sem no baba be break silence what you say or the baba gigi o say Tracy on say watch papa fo no ska die say Frank so baba di usika nti Frank o this cannot say the young girls no me do nya me ha opie ko kromu a straight away opie ko kromu a me say abusia ja me say the way Frank besi asoparo the way Frank ebesi I enjoy no the way Frank me say brand so the way guy what you say it is a Papano part na yi Frank say what the Frank the yamaniska to say Frank who free hand over ho na Frank ba brocho no ba bia anwo de ona wedding aso nse mepio pastor no peja say wa asem bia busa bia bo na ma na mo abrochire no munyina de course asisim omunya de course Frank ba oba me 37 times Frank ba oba me 47 times Hanover also so de tuntun for man bebre ho je pa Hanover de tuntun for man on bebre ho je pa ene o ya no abode hey ti Frank ne ne bla pepe ba or the movie sa no be che ma no rere omo a pepe ba ya no be rere ma na pepe na niate rough hwe pepe na niate basa o ya o be siu sisi a pepe ba ya no o ba no the movie momra
momra set so momra set na Ghana for man no so no and this is a big crowd Hanover all by 7 say 8 no mu de chire no mu twa movie e mo na pepesi da bi o se ma ba pa Germany ha de yetime wo je krata de mentena se kwa me movie am betwitwa yi enye kwa me stardom no me yusu ha na pepe yusu na adwene wo Hanover ho na pa ochu ya no awe no ochu ya no awe no ochu na ba ko nyem ye na minu nyime na mensa nyem ye na ne krata pi mama pepe wa na pepe si mi nua Frank Bray na Frank so abe bomu ha so ati ase fine boy oba e no Tracy show ya na no so da bi the way Frank ye fine there ene mema Frank nwem nkakra na edu se papa no pese we me ho ade a me Frank anim ma Frank aba to ye propaganda e na omoye abusia e propaganda e na mso omoye de omo eye nti sa esi anu se mba be kan na Ghana phone nim sa be boa o na Ghana phone bebre nim sa adwenpan ne de e boa but me ma me twa wotro se de na manya film me twa wotro de na manya film monte Tracy Boakye nu masem oba ya obetra se be keke kan no say eno ono an be frew e na den muntie ono na nu masem say me as a now the me pen na me ma no aba me nchen oba wie so anoma wo woti konako I don't want any relationship chop and go what the me drew no me call do ana oba enya wo na wo ba be bo me suje enti madam unya schedule baby a wo pebe ma of your class no na ma na real wo wo netiko who be using how you want because me na my friend want me I go na my friend fresh as nigga dey ni bi no hey o chao na ma pamo me fa anya she like mother like daughter you know hey stress free if I go to change yeah imagine say o crash on obi na one kasa wa friend na wa be dey opama na wa ba na ko yes hey na hey enemrem say me ti we obi si be catch me say me o ba be fa me say o girlfriend na what is yes am Tracy bi mo yentini bi kentini bi me as a now yeah me pen na me ma no aba me nchen sa ba wie so anoma wo woti konako I don't want any relationship chop and go the me drew no me call do ana wo ba sa enya wo na wo ba be bo me suje David unya schedule baby a mo share video ne nkwabusia wo ma na real wo netiko who be using how you want because my friend want me I go na my friend fresh as nigga dey ni bi no no na say o chao na ma pamo me fa anya she like mother like daughter you know what stress free if I go to change stress free imagine say o crash on obi na one kasa wa friend na wa be dey opama na wa ba na ko yes na fe na hey enemrem say me ti we obi si be catch me say me o ba be fa me say o girlfriend na musa ntebi na me de hoye me de pa muntie me as a now yeah me pen na me ma no mo like ni anko we so anoma wo woti konako I don't want any relationship chop and go the me drew no me call do ana wo ba yo enya wo na wo ba be bo me suje yo madam unya schedule baby a wo pebe ma of your class no na ma na real wo netiko who be using how you want because me na my friend want me I go na my friend fresh as nigga dey ni bi no no na say o chao na ma pamo me fa anya she like mother like daughter you know stress free if I go to change stress free imagine say o crash on obi na one kasa wa friend na wa be dey opama na wa ba na ko yes enya fe na hey enemrem say me ti we obi si be catch me say me o ba be fa me say o girlfriend na hey Tracy Boakye wa kansem o say ubeto use social media no e da be keke kansem bia wa hwe beduru ba bi na afire eno asan de eno asan wo da ho ane so so daye oba be sia timbetra social media se ba bi ono na duru ne de level na wa duru ne de ono no wo ba na ono na be frew wo frew wi a na se wo ba ono be diwo wo kan so na amanfo gire chire na yes so no so an se wonyeska papa na maniska sa ante se no na ono na onim se wo ba bi a wo duru no so but Tracy there sabi papa for the dey no kra no ono an kan wo se sabi na yanse no wo yusu no onyansa kwan so en dey no kre eno there Tracy no kre but say wo ma me nya fresh was nega there Tracy Boakye next say Tracy second abroad kwa na eba no the second coming of abroad kwa na eba because wo ma me fresh was nega there fresh was nega
lie ni bia na nam so no ona tiska de wale bema o tiska wale bema ni wie na no sa kofa bema na chi oba ba sia tiska wale bema ewie no asa kofa bema na chi na ya be chi na chi ni wie ya wasim ko bobo se na be ya wedding no ntele Tracy Boakye se wo so na wo so be wale Frank de a ene wedding nyina wo na betu ahoka ntifeye ena wo wie a mo de musuba na kita mo no now so only young guy never tina na bia young guy na Frank says no wo hwa na why no fanboy no one payment to sika no ba bedie nto atnas na say bia Tracy na tnas no na say bia stress ni no ma bi ba afro do sa ka say bia won san ko na ko tete papa fo no ho because won say tama no papa fo no won scan ba but afena Frank no so be di young girls no credit ba ko pe na meka kiro no the Frank no yi nim dia ene say mano obiamra Frank so de aware no abode bra no oyi obebode sesi obewe nti fitness wo de awurade Tracy e say baby Frank be ko bie so di na chi baby Frank be ko bia no aje so di na chi e say Frank this say Frank tu free abrochire ene betena o my Ghana because wale Frank na Frank abetena Germany ya na watena Ghana de a ene say na so bia mi so na mfa so bia mi so because awale de wale a esa wo no yere ene o matena bom because also the akwanya no but Tracy Boakye so de onya na dwese wo ja ne fie no wo Instagram landlady abatina abrochire dabi Tracy wonya sa de Tracy baye no se sa de na Frank no momuno mfiri Germany ya ene wan yen so Frank no so no so kuta krata pa wo kromu ha wo de na dwuma de a Frank so nko won ko tena Ghana no betena Ghana na so deceive na wo yendai o betena Ghana na wo deceive na no wo yendai te se abusua the way asem na kwai ne de me ka tell say de na propaganda bebem ze na start no so what you say propaganda na start here no na Frank kra no one Tracy Boakye tambe no so mu de ti ani a chew abusua se Frank Tracy Boakye wale pa no na no kra de a eno mu de ti ya che na say Tracy na woni papa fo no sise ho ena na so na Frank sise ho ana na wo de ti papa fo no esa de ti Frank na just me dwene wa mentiase o me dwene wa mentiase that be Tracy dem support no me sa wale nde won ko me support no se na ni ba je wona wale but dem me chen say when dey o me na cover up keke cover up o me na cover up enu to American but dem can na one day Ghana for betiase go when your first time asie when your first time we bibi say AC we Frank dey ya the Frank aye pillar your money huge amount your money ska ti Frank bra na me ya fa cover na say Ghana for no o munyi o mani free so na say papa no dinya den konko da because papa no timi ma me face da mo share video ni akobusa papa no timi ma me stand o timi ma me fake because we say Frank ti Germany ya na say pepe na de na ma wa na say another Frank started the who from Abrem. The next episode about Frank started the roof in the Abrem. Tracy. The second coming of Abrokwa. Hey, Tracy near Frank near Abrokwa near a first was near Tracy. Now first one and your godmother. And also second episode about it's a first was your godmother. This one born in the first was nigga air no. It been also a faso. Suban boni na fresh osnega to my Ghana mu a wotiska ko bobosia ko babasia ko bobosia de ko wale bema na wo wi a wasa ko down na papa na sa di no o because okojiska papa no na da bhwa brokwa de abrokwa anya so ko dina gym de abrokwa anya so ko dina gym but ni nyina no wo Tracy wo de manfo mu kromachi sa afedie obeyi young guy agina wo so ba be wale no nya wa na ka so mpenkura nsembi wona mo kan social media no so a ya mo nye de mo nkama sabi ho nti kakra wo so wo mpe young guy wo pempanyimfo nkwa mpanyimfo kwotena de because panyin ne de wo ko so no mu kakra bi a no a wise kan bebebe ko Frank so de wo ma uska o Frank no so de oniska bi a wo de bro Tracy Frank no ma uska nti ene usika na wo no na mba bedie nti ya no hweska ni ye why sika na wo na no na Frank mo betwa ahia na modie ono so de
ene car nyina beto bi ama no nti we enchemo se Frank start use Tracy Boakye car no because a deal we there sa deal we there say e domontam den ya maniska papa na maniska nti saska na papa ndama Frank no de hwe to say branch mi twa ticket am free Germany bra na bra na be gina ho ma me be ka kire mo because me adwempan de ba nyira ne kita me okutam se dese ekutam se dese nti Frank den de gusa o da cover up keke no kre de ba akopɛ o da cover up adwempan platforms be TV so na benya sa no kre na de edeti cover up no da cover up keke well nipa no so na papa na because ne bench rei still na ne Abeku Santana ene ne ye interview no ka kire Abeku Santana se still na no oni nhyira papa wo ho na nhyira papa no businessman otutu kwan kofa no ma ba yeso Frank onye businessman Frank onye businessman otutu kwan ko fa no ma edeba za businessman ko na o weska ebusu na ekoba na we businessman ko na o weska na ebusu otete man no o efa Tracy and also then I say na branch bi nam Ghana cancer man no so mututu kwan ko gigi no schedule no and I say eno so o do ho abom bia na o do ho adwan ne ma woni na wate e bia se do be bia be pie do be bia na be pie o do obi abranta be gina ho e de ba be cover up say wona ba be wale no na tambe na asase on Frank date na Frank no a businessman na say uko jira radio station TV station interviews are granting nyina no na say na won ka no kore won ka no mo share video na mo like na kwa busia na won ka no kore de ho nta busia me na me ka no kore a chiro we ya propaganda omo ya de omo kreti because omo unu say adwempan di kan by ebe di kan no kore be to abonte say Tracy Boakye awale no ba be wale no omo ba be omo akota brantie abe gina ho in the name of papa no me be ka kire mo enya asem no asem no na esie no eno ana aba no asem no na aba no ye kana kura kire ma mo mpatie we are young girl na so so a start na pewo de entem na no de start mobra start na pewo na no de start mobra no munya ma fo mu kunu a ma che ma boso no Tracy Boakye be ka se one miss bear kun be ma papa no mahama one miss bear mienu akabo no mo ko no ho ene mahama ne yere also dina chinyina mahama wa nya ne yiro ene no ne yere do akabo mu a broken heart ya chi Tracy Boakye ntro ma shira ko fa brand to say o ma make cover up because Tracy na force no wa so onye dey wo mra Tracy na force no say chenchira papa ne wale no papa ne se da bi mentimi wale official fa o me yere lodina ho nsa ade a wo de mema oska ti de pa brand bi sanu ma sisi o ye on panifo no bi ko po ho a o wale a ontimi mpo ne yere mpo na ontimi mpo nyem oba no nti de o ye ne say o timi ka to say o ko pe young guy bi no ni na nyem se de be ya mani be banyam se me sumitimi ya de me sumitimi wo se de be ya me sumani be banyam se me sumitimi ya de me sumitimi wo sa pepe sa na de bi o mo ye to de o mda ba cover up because Tracy de wo say ono no o hia ba na afro no be di no otua ka oba wo be di no o say atua ka what a wow ya mo yen se man what a wow oba wo o be di no otua ka hey anya Frank Tracy obetua ka pa o because the way I was here ma twa no de oba mo di ni style bia bi nti mo da cover up kwa na Frank do be yo we ni nyina ka ho bi say cover up kwa na Frank do be yo on the way a branch we o ye movie a position ni ede no to no ba bia ede no to no ne bra yere no age no movie mu na America o movie ai ne bra yere no age no ene na danfo yere no asi na chi na danfo girlfriend no asi na chi ene o do supermarket a no o ye say ho na Frank o ya ade o ho so de fata no ho so de fata no pa nti Tracy Frank abetena Germany te say no ene o ne ba ba wale dia na nye covering up dia ane ma Frank into metra Ghana na say o so betu abetena Germany ha say zabuzo ba so no de no a share video ndama ye adwempan da na da bia good news ebe de ebe brɛ ho yesantie ye nua ba Tracy na num asɛm o kan ye so on de ubedi no atua o ka sir me as of now yeah me pen na mema no aba me nchen sa I don't want any relationship hey dear me drew no me call do ana oba
And you know, Baba Bobby Suje. Madam, when you schedule baby, what a bear of your class. No one, man, I roll. No, you see how you want. Because I want to be a go. Yo. I'm a fro. Fresh as you need. And no necessary. The second coming of Abropa. Like daughter, you know, air stress free. If I want to air stress free. Imagine say, oh, crash on be now one friend, now I bed your Papano. Yes. And I feel now, hey, say me to well, but you have a catch and say me, oh, my family say, oh, girlfriend. Shegelege abusia musofa adwempan aka enkrata mukin kon ye fa nkrato na ye ba mbesa ate adwempan ne enka biem ye nwie muntaso din adofo Becky TV secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena ama me kala yi shining like a star Miss Remo omo wo UK Mon contact your mama ship worldwide. Say we are tuntumo, we are cocoa, say we are honey ho. Mama, hey, Nessa, who knows so can for a divine organic skincare product? I'm a man for. Necessary Kuna Josano. I know my color, such in Hana Hassan. Now, Kuna, Mr. say, and so a beer. Ah, Nessa to do for the home. Who can to for the home, cocoa for the home, half cast the false to the home. Hey, and I dare me that crown say, Okowa. 10% discount. Ubobeki TV and Adwempan TV. Or discount. Come. Wow. And the UK, you never your boy, you papa. Adofo the number no any gusto no. Yes, Remo. Mon contact no. Send a beya also body no a bear na hanaha. One no such it to send me dear. One no, you know, Dampamua. Hey, Ubehu, you do like to crump up, you know. Unso clear to Tumuo, where one you may say. A you cran say, ni embleachy. And they come up, papa. Abusiamu contact to Yenya what? Although, we cook room about. I'm talking about him. You offer beer, what you sending is Kawagana. Ah, Mamma, I saw of us and this canoe cross or cook room. Now, my any day. It's not fair Sunday. And come back and make me announce to tap on car. Yeah. Tap cent. No, no, so I Abba. Obia dano do go for so. Now what they register this and this coffee. I am in the shade. Now what you could chase extra. Man, Miss Row, make a tap and amount. So you should iPhone and also the time. No app store. No download the go for so. Android phone so. No Google Play. No download the go for so. Miss Row. And I was send this also Miss Row or first for last time. What's all we have promo code? What's all about Adwempan at a good yes, it's in Pacho. Uboguma, who are you for 5 euros free. Ah, before the some party for some couple tap at amount. Who America to Canada, dear? Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite what you will be for so pay. In Pacho, who Piano no airport. Some come up wanting the money. Download this see at in Pacho, not relaxing. No one's people want it. No, I want it. Mammy, now, dear, I am the company say, first one, we should air current card. And that dear tap call our month was a become for the way mobile. Was so who shoot no more bank card, which is register SMS coffee. I send that. I tell you. Mammy, none why didn't say. Ah, although, nothing yet didn't say. I didn't hear. You call Mrs. Steffi and you 3 money na cuckoo. Ah, who is that 3 cuckoo? And one I your dad, you know. I am a dad, Debbie, man, how cry. Mammy, make a for her TLC amount. Her TLC or UK. Me say, Mammy, wow, 3 cuckoo. Set me say, credit and Rafa Crab, Jim Maya and your young boys in Alpha. Sir, I'm a ton and cool come up, with 3 new message, Nahana, whatever video here, Chagui. The way video Chagui. Oh, and Kuno, and Nina said, Nahana, who are natural hair, because I'm 3 apple. Utrim ya kukuo ene bibia no ukoto healthy esia obema utrim nyina se na so che enya mintumrika enya mesra ka ho na ko omo yuka omo namba na gusu no me abusua worldwide be omeso mama ado na se wada fokusa so ya ho ya sa hwe na ho ya mese metona me no fu na ni brama na me come for divine pills ema no se wakwa kwaji bio the divine pills or that ba no and now, whatever goes to Aquaji be sent to no for Posano. Who sent enough for any 2 ashes? Because there be no complaints or portono no funibi. You
Hey, and the divine pills now, whatever Kosia, and then the white pajama and Nibra to a tower. Hey, and I was saying, I put divine pills, a mamma. Now they won't cramp on the set. Divine pills, Nangasano, a mass stretch mass, a woman, mammy, stretch mass, one, my home, Pumuso, Misokota pills now one no more. Stretch mass, ever quite no answer about Becky TV at the Fine TV. Well, no for no so a bash chef. Hey, wow, pen of workers, yeah, well, no for it, to send me the end. Wow, pep, swakesiano, divine pills, a boy. Hey, and you're quite, Madame, for Madame, to no phone. Because Madame Funana need bring me papa Sergeant Pine and I say the name will be a hey, no for the who here, Miss Ramo, at what year and who here? A man qua, hey, I would rather a bush out Miss Ramo, Mamma, Yeremonofo, more penal for down, make come for divine pills at Amam water. A man also at Miss Ramo, more power of fair. Nam pesa munofu dredge also come and say picture here that's ya what dinner to that's your change to two Miss Ramo Abusamon corner go pay in no UK number na any divine pills and parts I pay Montaigne about Tracy. Sir, me as of now, the American Amema no Abba change. Oba we so no ma wo woti konako. I don't want any relationship. Chop and go. Sir, you know about Tracy Boakye and that there chese o gine home na nko a Tracy gine home na ne nko a so ate ase bibia ekoso kama ntu ba so anu ide no wa share video no e da mai na ese bibia ide bibia akoso Tracy gine home na abusuya enye izo the way na Tracy Boakye e bron sem so de chese anu ide me as of now the Mema no Abba change. Oba we so no ma wo woti konako. I don't want any relationship. Chop and go. The me drew no. Me call do na wo ba. Enya wo na wo ba be bo me. Hey, na man so gina chire troches. Wo na wudi na je so. No na na ro. Wo na people. Wo be using how you want because my friend, want me go. My friend. Fresh as say. Na say o very do. Come on. If I say like mother like daughter, you know, stress free. If I go to stress free. Imagine say o crash on obi na one kasa wa friend na wa be the opama na wa ba na ko. Yes. And I feel na enemrem. Say me ti we obi si abeka che say me o ba be fa me say o girlfriend na. Abusia. Say we dem mo amantu o mo amahu ne e kro. Ye nua ba Tracy obi e no time no. Nti mo am baba ha. Because I jump in time Tracy obi an time na hwan na kwa wale a me mani nye. Obi a me kyerɛkyerɛ wale se mu de obi kɔ wale a mani nye se mani age pass Tracy kwa wale. But no de da ho ne ade ne aka saa pepe. Obi no nda no ne aka se si an Tracy di amanfo ekurum kote. Nti oba so de wusi so na se amanfo papa no na abefa mo saa de a ene also wale a eno nta Tracy eko kan se se Tracy kwa beku Santana ho a obusa se si a no man no muta man for krumachi no efuto be na be mo no one just want Tracy Boakye kan one just asema Tracy Boakye kan nto be gina say ya no be one no man for di na adwempan ye because of somebody hwan omo nye obi a na saa ngofo no mo no di atim de omo ni di Tracy Boakye saa ngofo na mo ba be omo di no de ba atim ni di na Tracy omo ni di no saa ngofo atim ni de be omo ni di Tracy Boakye omo put di na tem into details me na so me kyerɛkyerɛ nsemu imagine find them church say mo ti me uba na obo obi din a under my year me fa ho because mo no uko videos a Tracy Boakye oda we omo didi na tem a omo pretend ewi ase ade a me pen say me ase o pretend am obi what I say me ka no credit akyerew ti Tracy Boakye we di amanfo kunumu a interview time a branch also say branch na be nim say obe wale original wale dia say ye hwe so Papano na dey cover up dia e dey be hunu me dey minim dada maka to me di ka be kan ansa na sa brady shower me kwa dey be ba so ati ase o mo brady shower na ndom kokoye no me be kan ye say papa ne be yi abrante bi anuma ba be gina ho in the name say on pese na nim be gu ase nta afi dey drum pempenso a e say no say sa abrante we say dia e na young girls no so no mo nyere mo ho na mo ndi ni bi na Tracy Boakye hunu say udu obi kuna ya wọ́n sẹ́ ọ̀pẹ àwàlẹ̀ ẹnu ntina okó gyina beku Santana so a okó gyina ọkàtà beku Santana sẹ́ ẹ̀nà ọmọ náà ọmọ bá bẹ́ wàlẹ̀ no ọmọ dídí àmàfọ́ mu kúrò mẹ́kyi no
me sra mo se o munyai afei na obeka che obi so obi do obi kura che obi nyai because na wa be wale tina so pesa amafo be ebe ba kunu me boa but we dey on be di no we dey a Ghana guest there side chick on be di no what obi say side chick get ready yes side chick for nya ready me sponsorship ebe su mo so mo kola mo konko di abrante Frank ya men second why ya bo mo raw what you say hey me say Tracy Boakye na ba be for tin na ba be for na de e me de so ba be wale and de me de pa so ba be wale but the right Tracy Boakye man for yiri mo susu o dem no na Frank de Tracy say ne unim abrancho de dada unim no way back adentra sa ata mo anwale unim bra we de dada o say bra we na ne unim ba be wale adentra dada no mo anwale na enne na afre de ba be gina o esi wo budo odo awurawura wakomam odo asisi waso ai te say Tracy so say no hwan yefe pa o say no hwan yefe papa we koma Ghana mpanyimfo no mona amosole a na mo se side chick ko fa side chick ahunu ska wo de ma no ene papa fo na ma Tracy wa ye say bam islegon landlady Tracy Boakye o se ne say no krepa say Frank no bebo walendia ye de yesira omo ye de yankopon hira eta omachi omo ni nye omo waliem meme da adwempan de me ba be no kwenda na maka cho wi ma say tufo omo ni nye wa wale om kwakotena because ade e ma abusua ni je pa ye say oba ne be ma mote mo ho ase ena Tracy e ma ne nya wadwe say wakofa Frank a na say Frank ebe onis ka say na wo ska no a wo ya wadwe so control no utumi control abrante no utumi control no because any na wo ne papa fo no twempena wo ne mesbe ekikabo na mukoko ko papa fo no no afena young girls so ba beto akoma Frank they want to akoma but young girls na beto akoma ye mo mpa so se mo wale beguda ehuda e wo Yesu dimu awalen de Tracy watena wa ba abrewa afena be won kura mo ho ofe afena Tracy Boakye be won kura mo ho ofe papa wo betena wa ba abrewa but ne on the year amanfo ebi mo no e ho na afena so wo ba beje ne back ba Frank de nya de mi de me Frank de me nim so wo nyaawo because on siska wo ho on pro kra na ba by force on siska e wo ho west wo dan kama wa bobra be ma bia so wo won pesa ade no be ma bia pe disanya cover up na say Frank na ba be wale ne dia bra Frank ene ma no so de wo ba wi omo pa because wo ba wi omo pa wo ba wi omo pa so ati ase so Frank de me san makasa me Frank dom dem na omo da cover so keke ba me san to omo fo say no kura se Frank no ba wale ne dia ene Tracy you don't to amu den because the way our man for you mo susu o dem no the way man for kunu mo wa che omo time aboso no afei na young girls so ba beje wo so kunu no time aboso ti say wo a chopa bia ye ne tenten omo a wodi kan tete omo akoma no ojo omu kunu bo so a omu kunu tu kwa no ma be se won chen no afena sa young girls so be je Frank no so aboso Frank to a wonim de making se Frank to a wonim de making da fena young girls so be je Frank so aboso na Frank so trima ene de se Frank de se ni trima ene de so mema bia owiase o because Frank no Tracy Boakye onimu wa macho pa ena omo ataso no dom because Frank tema Tracy win this can once Frank wa nyina so ba be wale ba wo twen se obenya sika wie na wayi nanim obetwu sika no benum sika se den tontom asi ho na tontom because fine boy say ya ono omo mfa won fine boy dem no mo mpa adwuma o won so mo yo fine boy no mo mpa adwuma do munima na gym e na gym no so no gym mo na akote afon o gym bro so a na akote afon wa ya se nyina atwe na akote nyina eketekete ene ntia na ma obi na so wa gym ano afon na fua ekupu ene ebi mo jaja gym because omukoti pia bonto no omukoti esu apa ketekete ntama mo jaja gym no ena na omafo ese kupu omafo ase ayapetasi esi omudem because yes na man so omukoti susu a nti ukoti susu ade a ese jaja gym no na wuta meto mafo ya ampa yes wuta matwa okoti efon ampa ene emo amamotwo no mesramo abonte na mo de gagayo na dem de e ma no mfiri kura
obi a wɔmatwa obi a na bonte na ɔde gaagai ɛdɛm de ma ne mfili nti ma no se susumatwo ɛna wo matwo so na matwo botom Frank sɛ wo matwa matwo botom ka ho wa matwo botom an ka ho a na wo ye wadwene sɛ wo de ukodi do Tracy Boakye ho a because Tracy Boakye de ka didi papafo no ho a na wagye ska na ada to baabi ntabusua de won bia magajam sɛ bebre mo nti ɛyɛ kyena na wale no bɛyɛ de ɛbɛkɔ so sa pepe kyena na wale no ɛkɔ so tienya ba Tracy ɛde Frank abeto abonten sɛ wɔno ɛna ɛsei no wagye na koma papafo no soma hunu Tracy akyerɛ mu nyansa wakyerɛ mu nyansa papa sɛ wagimi a na ɔte ho woyɛ kwasɛmpanya na ɔte ho ɔbaeɛ no wote wo yere ho scar bɛhwɛ wo yere no ɛna ade ama no ɛno no akɔgye kakra ɛkyɛ no akɔgye kakra ahase kakra asa afia hwɛ sene gala ne bi pɛpɛɛpɛ ɛnɛ ɔde yɛ no wɔsɛ young boy no akɔfa no ɛnɛ wɔyɛ papa akɔkora na wode ti na ɛnɛ wakoma ate se tɛ tabusua wobaso ahyɛ video no mayɛ Boakye TV mun follow page no yɛda mu nyina mase Adwempanye TV mun gusuna mun follow ai video bia benya ɛwɔ all our platforms what I say Direct TV so no yɛda mase mun gusuna mun yɛda mun follow yɛba no so page ne yɛda ɛmayɛ na Adwempanye ne media ɛso so yɛda ɛwɔ TikTok Adwempanye TV Boakye TV YouTube Adwempanye TV Boakye TV apart from no obi abehunu bia no fake so what I say mun so na mun subscribe sɛ be adanda the video bia ba wo so nsa be de wo so nsa be ka mbosa ta Adwempanye ne ka ebim ye sole a ye bo adwuma 24/7 ye nya ba Tracy ye wish you all the best nyankopon wo nhyira wo ene awale a wo kɔ ho what as ade e be musuo be ye san etwitwam e wo Yesu Kristo din mu ye hia no sɛ wo no enya wo ho kokoti sɛ na wadwo no dwo saa fatena awale ase wo sɛ be ma no kokodi oba bi a kono tum because wade ye bi ma Frank kokodi obi e ma bu mfu ahoya na ne Miss Bed e kono e fa bi nko Frank so because wo na obi kunu na wote ho na ase obi kunu ho ndisa Frank kokodi obi a enye news e magana fo because obi abeka so obi akopo be gira Frank echi se de ode ye obi na Frank so de ye de ye but me de me bompa se Frank ebia na ye bra no so no ebia na onye sa ai ebia na nsuba na ode movie no ebia na nya sa na ode outside sa teda mu nyina mase se wo se wo time a wo so ba abeti e Adwempanye ne atena ase ana matena ase me da wase se da ne da wo se wo time eba na me nhyira oba bia o ye de onko tale sugar daddy for side chick for no munya study na wale de oba wani munyam ena ya wale on se ne Tracy wani age ni je wo mu ye de tweda pon ase say at least ai wo so ba be wale na se wo hu the taste of eni je wo awale mu yankopon nhyira wo be sa che nkan bi peace out.